Бүгін кәпсир беги герой быт Михайлов Семен Климович биге төрөбүт брата. Михайлов Николай Климович бига абагабыт тыгынча агы 196 жыллакка күн сөрүн көрбүтө манжаган эхлеген Михайлов комустагар. Онтон тыгынча 910 жыллакка Нюрбатагы 4 класстак осколаны сетилят өрнүн бүтөр Тыгынча 910 жыллакка Белютагы үрдүкү начальный училищаны Туйгун хынага үйренен тыгынча 917 жыллакка Жокускай Куракка учительский семинариятыгар республикабыт арас улустарыттан нехлектериттен түменнер 31 ого келен үйренмите. Онтон тыгынча 917 жыллакка бу Жокускай Куракта учительский семинарияны бүтөреллеригер 16 ого народ учуталын үрдүгатын ылбыттара. Олар истеригер үйренмиттере Платон Алексеевич Юнускай, Степан Аржаков, Исидор Бараков, Максим Кирович Амосов, Степан Аржаков, Курдук автономияны төрттес пичаннары биге үйренен Жокускайдагы учительский семинарияны сетихилактык үйренен бүтер. Онтан бу 17 жыллакка февральский революция кемегер абагат каннахы жыбыта дир боллакына эппеттибит бүлү уйыхын общественный безопасность комитетигер членинен талылла. Онна Нюрболуга продовольственной земельное право председателинен үрдүк тахарлакты күлелебите. Итинетен туран тыгынча үйраган учительский семинарияны этихилакты үйренен бүтерен баран кене Николай Климович Тойбохойга 2 класстах осколага баран заведующийне үлелебите. Онтан тыгынча 919 жыллардакка Чукар нехилеген осколатыгар заведующийдабыт. 19 жыллакка манжагар нехилегер төрөбүт төлбетигер тиен Убайын Михайлов Семен Климович биге хэбит жетигер тиен бу бастакы начальный осколага уоногону үйреппит. Ити барыта аркы материалларыттан булуллан бигергенен бу манжагар нехилеген ортосколата былырын алтынныга, алтынны онус күнүгер биге аймактар быт, учуталлар, үйренәтчилere, оголор, хохон агандар, үчүгөй баты меңе тахы турор буттара онна бели уябыттара. Бутакчы биге манжагардар бастак учуталбыт Михайлов Николай Климович болар диен тоголгон белетен турандар. Онтан да этилякты үйренен бара үлелен баран бу 1900 жыллакка божа Нюрба Волерев комун членинен талыллар. 1900 жыллардакка бу Антоновка ортосколтыгар заведующийнан учуталына үлелир. 1904 жыллардакка Сүле осколатыгар эме заведующийдир учуталлыр. Бастакети интеллигенттер болаларын быһыттан 1904 жыллардакка Нюрболугун исполнительный комитетин председателинен онна 1905 жыллакка председатель холбуячытынан онтон каттан жыллардакка Нюрболугун исполнительный комитетин председателинен үтөт хобастактык, үрдүк тахарлактык үлелебитин туһунан биги актык онна дөңгәһәргә тиедек тустакпыт. Онтон 1906 жыллакка 60 хакаһерин народ депутаттарын Сейкускай съездка членинен талыллар ол кенеттен хакаһерин ситерилах комитетин членинен талыллан үрдүк тахарлактык үлелир. Тыгынча 905 жыллактан 109 жыллакка бу народный контрольга инспекторны үлелир. Тыгынча 909 31 жылдакка Саха Сирин прокуратуратын управ делами хебидисейнен онна консультант кодификаторынан
үрдүк таһаралаахтык үлэлиир. Ол кэнниттэн кини тыгынча 931 сылтан күнсэриттэн олохтан туурурдылы хүрбэ сыл. Тыгынча 951 сылга Дьон көмчүлэммит, Дьон браава кэһиллибит, Дьон норго көмөлөһөн хака хедин адвокатынан үрдүк таһаралаахтык үлэлээбитин туһунан аркып документнере туохулуулар. Манайтен туран бу Николай Климович хүрдээх общественник эбит ол курдук бу манжаган нехилиэгин депутатынан айте үйэһэтэн таһаарбытын курдук Нюрболуһун исполнительный комитетин председатель холбуячытынан он 2 сыл бүлүүскэ улук исполнительный комитетин пленумун членинен үрдүк таһаралаах үлэлээбите ахтыллар. Онтон кийин хитарилээх комитетка дүс созупка депутатынан талыллан бу Куласкай националистическая интеллигенция утары коммунистическая партия халалтатын утары Куласкай националистическая интеллигенция утары күстэ үлэнэгитар. Николай Климович кергеннах түөт оголлаага бит ол оголорттан оттан бары эдде хорибутум курдук түөт үс оллаах бир кыстаага бит туага улахан ола Антон Николаевич уэттääгар бэтин тылынан этинен туран бу агадойду херитигер уэттääгар херига тылланан баран Белоруссия СССР тиен Полостен коракка геройду херит оланугар охтобутун булбоппут. Онтан күйхәкәлә Анна Николаевна бүлүү коратыгар Иркутска областка уһун кемгә быраһынан туох бүлүү улустагы балыга кылабына быраһынан үрдүк таһаралаахтык Дьон убастанар кынан үлэлиир. Икки уоллара Казимир онна Густав Новосибирскайга онна те бүлүүгә олар буттара. Итинетен туран мен бу баннер Хакастаның оттордугут баржамутугар. Бу билгина кәсәбетин первый учитель Мазагарска наслега Михайлов Николай Климович бига багабыт бу учительская семинарияга тыгынча эппитикуду тыгынча 914 ыллаакка Якутска кораккалемма уэтте ыллаакка битереллер. Михаил бига бит Михаил Семен Климович диетигер бастакы бу одноклассное училище учутална үлеләбитин туһунан бу документны аркыптан булбуппут. Бу аркыптан буларга Донской директор хүгер музей заведующая бигу бастыр манжагардар таки бит чугарта төрүттәк Татьяна Панасьевна Савинова менә питим кенниттен аркыбы материаллардан бу документтары булбутугар түгеннен туһанан Татьяна Панасьевнага улахан аймактаратырыттан улахан макталбытын тен. Онтан бу да төрдүс Якутскай сиес тыгынча 15 күнүгө тыгынча 9 балтахыллаакка болбутугар да бу манна олар. Платон Союзскай, Максим Кирилл-Мосап, Степан Васильев, Степан Аржаков олар. Автономияны төрүттәспит сакасарыннара ол хагынагы ол кем сакасарыннара бу манна бары килбиттер. Хака республикатын улустар халаячылары бу исполнительный комитет халалтата председательләре бу Якутская съездка талыллан үрдүк таһаралаахты үлеләбиттер. Хүрбәттә Аллаһка областной контрольный комиссияга бу рабочая крестьянская инспекция СССР үләһәттәрен кытта бу турар Николай Климович. Онтан була бу 931 жыллаакка Николай Климович защитник бу адвокатская коллегия обыскательлерин кытта хут онна прокуратура халалтатын кытта бу адвокаттар бары олагана бары хүддәгән мандык катыска төһелләре бит онна хүддәгән бәйләре мандык көсөннәр муньяктан хут окон тутулларын хитиһеннәр бу җаннар бүддә
advokattар, prokurorlar, onunla hücceler bu olurlar. Nikolay Kilyos Mikhailov kergenlerde bu Kazimir, bu Gustav. Ondan bu Mikhailov Semyon Kilimovich bihige habit 1909 yıllıqqa manjağın nehilegen Mikhailov komustağar künsenin körbüte. 1910 yıllardaqqa Jukuskaydağı Dukhovnay seminariyaga sitihilaqtı verim. 1916 yıllardaqqa manjağın nehilegen kinahinen hitihilaqtı gülelabite. 1916 yıllıqqa Nürboluhun Zemskay milisiya bastakana çanniginan ürdükta haralaqtı gülelabite. Bu Mikhailov Semyon Kilimovich Jonu Tümer epitnestaq Cehney kehebittiyenler 1919 yıllıqqa may ımin 13 günütten Nürboluhun Volosnoy Narodnoy upravatın beresadetilinden ürdükte haralaqtı gülelabite. Manjağın nehliyeger 1920 yıllıqqa tumaqqa hette klastaq hana oskolanı tuoqpar materialın tutaçılarga astarın hebirgellerin bulan biren hana oskolanı tuttarbıt ütüye öngəlaq. 1904 yıllıqqa oluqtan turabıta. Iti neten turan bu bir doydulaqtarım manjağın nehliyegen ütüye manı sanalaq ülü qohun ülehet bir doydulaqtar bar. Bu abaga bütün ehebitin üyetitenler gider ulaqanlık maqtanabıt. Bu bollağına üle 2017 yıllaqtan haqalanan bu tördüsülüger barda. Öte erdep bütün kudu Tatiana Panasyonaga maqtanabıt. Bu bollağına qatıskalar Anna Nikolayevna Mikhailova bülüge olaran qotonga kükürge kisti qarayan bu üyelerden üyelerge bu ağalan bu Anna Nikolayevna Kıha Olga Petrovna bu qatıskaları miqa belaqtabitin iki muzeyga manjağın nehilege muzeyga ronna Nurba uluhun muzeyga belaqtabit bit bir doydulaqtar bar bargıtıgar bağarabın çegen dorobiyanı üyreqatigar üleqatigar ürdükler düksitihini onna jekergengitigar eylaq nusqas baylığa taloğu.